Drage vinoljupke, dragi vinoljupci i svi vi koji ćete to postati, želim vam zaželiti dobrodošlicu i zahvaliti što i večeras učestvujete u predstavljanju bosansko-hercegovačkih vinarija. Večeras ćemo predstaviti obiteljski podrum Brkić i njihova vina, a prije svega naglasak ćemo staviti na njihovog čuvenog mjesečara i plavu gredu. Obiteljski podrum Brkić se nalazi u Čitluku sa svoja 3,5 hektara vlastitih vinograda, a otprilike negdje još oko 3 hektara dobavljaju od kooperanata. A to su pretežno nasadi žilavke i blatine, a što je još, po čemu je još obiteljski podrum poznat, je to da gospodina Josipa Brkića mnogi zovu još i najmlađim hercegovačkim vinarom. A pored gospodina Josipa Brkića, s nama je večeras i sin gospodina Josipa, Paško Brkić, kojeg ja poznajem i za kojeg vjerujem da će on od svog oca s pravom preuzeti tu titulu najmlađeg vinara. Dragi gledatelji i gledateljke, nadam se da sada pored sebe imate vina, mjesečar i plavu gredu i vaše vinske čaše, te da ste opušteni i spremni za večerašnju radionicu. I kao što sam već rekao, zaista mi je čast i zadovoljstvo da večeras najavim gospodina Josipa Brkića, sa kojim ćemo krenuti u predstavljanje njegovog vinskog podruma. Pa gospodine Josipe, evo prije predstavljanja večerašnjih vina, mjesečara i plave grede, možete li vi nama nešto reći o povijesti vaše vinarije, kako to i zašto da vas zovu, da ste dobili tu titulu najmlađi vinar? Dobro večer svima. Evo, zahvaljujem se vama Samire i cijelom timu Balkantine na ovoj super ideji predstavljanja u ovim nekim malo lošijim vremenima. Evo, čisto da se možemo i ovako na ovaj način vidjeti kad se ne možemo baš češće viđati uživo. I naravno, zahvaljujem se svima koji nas prate večeras. Jako mi je drago što ste nas pozvali i evo ja ću pokušati nekako malo o našoj povijesti i ovom nazivu koji se na neki način još vuče kao da sam najmlađi vinar, mada već odavno nisam najmlađi. Ovako, naša vinarija postoji već generacijama. Otprilike mi smatramo neki naš ozbiljni početak vinarstva 1979. godinu, kada su moj pokojni otac i njegov brat podigli za to vrijeme suvremeni vinski podrum, koji je, ajmo reći, bio prvi privatni suvremeni vinski podrum. Znači, do tada ste imali obično u jednom dijelu obiteljske kuće jedan prostor koji je bio za bačve namijenjen za podrum, a ovo je bio posebni objekat, znači sa visokim stropovima, sa bačvama ogromnim od 5-6 tisuća litara. Tako da tu 79. smatramo kao početak našeg ozbiljnog bavljenja vinarstva. I od te godine vinarstvo i vinogradarstvo su osnovna djelatnost u našoj obitelji. Znači, taj period je bio neki drugi sistem državni, znači bio je socijalizam. Mi kao privatni vinari smo mogli proizvodili smo super vina i dobra vina, međutim ta vina smo mogli prodavati isključivo rifuzno, jer nije postojala mogućnost zakonski da privatni vinari imaju svoju etiketu i svoju bocu kao što danas imamo. I to je trajalo otprilike negdje do 94. U međuvremenu 89. umro moj otac, tako da sam ja nekako s nekih 19 godina silom prilika ušao kao glavni čovjek u vinariji koji treba sve to voditi. Naravno, s vrlo malo iskustva, nešto malo znanja, ali evo, nekako je opet Bog dao da se nekako to posluži. 94. godine, znači Bosna i Hercegovina već je samostalna država i donešen je prvi put zakon da privatni vinari mogu imati svoju bocu i etiketu, znači da su izjednačeni sa ovim bivšim državnim vinarijama. Tako da je ta 94. godina moja službena
službeni početak buteljiranja mog vina. Inače u našem podrumu pokušavamo njegovati što više autohtone sorte. Znači od bijelih vina imamo žilavku kao grožđe i od crvenih vina imamo blatinu. Sad žilavku radimo na 3 različita načina ili 3 različite tehnologije. Tako da u konačnici dobijemo na neki način 3 različita vina. Imamo svježu žilavku koja obično odležava u inox bačvi i ona obično prva izlazi na tržište, znači neki 6-7 mjeseci poslije berbe i ideja je njena da se ona i popije do sljedeće berbe. Drugo vino koje je isto od žilavke je greda, ona ide u velike drvene bačve, to je tehnologija koja se zove surli, francuska tehnologija gdje vino cijelo vrijeme odležava na svome talogu, taj talog se periodično miješa i tim miješanjem vino dobiva sasvim druge arome i sasvim druge okuse i to vino odleži u toj drvenoj bačvi otprilike od 1,5 do 2 prije izlaska na tržište. Treće vino je mjesečar, to je organska proizvodnja, prirodno vino s dijelovima biodinamike. Znači vino radi se i dalje o žilavci koje ide u bosanski hrast, male bačve, miješa se po mješćevim mjenama, zato se zove mjesečar i jedna sasvim drugi neki okus se dobije, sasvim drugi miris, što od drveta, što od tehnologije, jednostavno posebno vino, posebnije od drugih mojih. Što se tiče blatine, znači tu imamo plavu gredu koja je 85% blatina i 15% je vranac. Vranac toj blatini dodatno da još malo jaču boju i daje joj tijelo. A blatina je sama po sebi onako jedna sorta koja ima malo veću kiselost i malo više elegancije. Tako da ta kombinacija vranca sa jačinom i tijelom i elegancije blatine daju neku po meni idealnu kombinaciju za to vino. To vino isto odleži 2 godine u malim drvenim bačvama prije izlaska na tržište. I kad imamo neke, ajmo reći, lošije berbe ili lošije godine, kad su kišnije godine, onda radimo i roze. Znači, roze se isto radi od blatine, s tim da roze se inače radi na način, znači radite sa crnim grožđem, a sve kao da je bijelo. Znači, brzo se otoči da se dobije svijetla boja, ide u inox na fermentaciju i dobije se ta svježina, po čemu se inače roze vina poznate. Evo, to je ukratko. Da, baš ukratko, u neki možda nepunih ni 10 minuta, 7-8 minuta ste saželi i jedan povijesni presjek, a i jedan zaista proces i tehnološki pristup proizvodnji vaših vina. Ono što mene nekako najviše tu impresionira, to je vaša posvećenost autohtonim bosansko-hercegovačkim, odnosno hercegovačkim sortama žilavka i blatina i još nadopunjavanjem blatine sa vrancem koji je također, ajde da kažem, nekako u ovim našim krajevima bivše Jugoslavije zaista dobio jedno zasluženo mjesto. I evo, to su te neke 3 sorte po kojima su ovi naši krajevi karakteristični. A pored toga spomenuli ste još spomenuli ste vaše bačve koje su od bosanskog hrasta, što je još jedna ovako autentičnost i zanimljivost. Pa kako u tom procesu proizvodnje vina, kako nabavljate redovno, da li povremeno, kako dolazite i odakle do tih bačvi? Samo da nam to ukratko kažete, pa ćemo preći na predstavljanje, detaljnije predstavljanje mjesečara i plave grede. Može. Evo ovako, ja bi se opet samo jedan detalj vratio malo u povijest. Znači, dolaskom Austro-Ugarske u ove krajeve, oni su zatekli su vinarstvo, znači ljudi se bavili vinarstvom, ali je očito to bilo na nekom jako niskom nivou.
I Austro-Ugari koji su već imali razvijeno vinarstvo i vinogradarstvo su htjeli na neki način da pomognu tim ljudima tada kako da na pravi način uđu u taj posao. I oni kad su napravili analizu cijelog teritorija, naišli su na puno različitih sorti grožđa. I naravno, pošto je Hercegovina većinski, znači u Bosni i Hercegovini skoro 90 i nešto posto je grožđa raste isključivo u Hercegovini, geografski jako mala površina i normalno je da ne možete se razvijati sa svim sortama na tom području. I oni su htjeli napraviti selekciju, znači da izaberu koja je najbolja bijela sorta i koja je najbolja crvena sorta. I u toj selekciji su izabrali žilavku kao nositeljicu bijelih sorata i blatinu kao nositeljicu crvenih sorata. I od tada, znači to je neki 1870 i neke godine, do danas te dvije sorte su nositeljice vinarstva u Bosni i Hercegovini. Meni je bilo nekako najlogičnije da nastavim s tim. Posebno imao sam u jednom periodu čak izazove da sadim ove međunarodne sorte, međutim kad sam počeo izvoziti vina, inače izvozimo u dosta zemalja, i kad sam počeo izvoziti, vidio sam da ja njih ne mogu fascinirati ni sa Chardonnayeom, ni sa Savignonom, ni Cabernetom. Jedino s čim imam šansu, to su autohtone sorte, za koje oni vjerovatno prije toga nisu nikad ni čuli, tako da mi je to dodatno učvrstilo tu ideju da se bavim isključivo sa autohtonim sortama. I od tada, znači, sva moja su vina ili od žilavke ili od blatine. Drugo pitanje je bilo u vezi bačava. To je opet zanimljiva priča, što taj jedan dio na koji se ja oslanjam u biodinamici u biti traži nekako od vinara da stvori svoju filozofiju vinarenja. Znači, vi nećete nigdje naći knjigu koja vam govori šta vi morate raditi kao biodinamički vinar. Znači, sve što piše o biodinamici, to se isključivo odnosi na vinograd ili na polje. Kad vi donesete grožđe u podrum, tu nema ni jedne riječi napisane iz tog vremena od Steinera šta vi trebate raditi tu. Tu vi na neki način morate tu tehnologiju na svoj način prezentirati kroz vino. Moja ideja je bila da žilavka koja raste u Hercegovini nađe partnera u drvetu, u bačvi, koji je geografski njoj najbliži. I moje razmišljanje je išlo u tom pravcu da će se ta žilavka iz Hercegovine i taj hrast koji raste nekih možda zračne linije 70 km od te žilavke, da će se oni najbolje sljubiti u tom nekom budućem vinu. I igrom slučaja sam naišao na ljude koji proizvode bačve u Bugojnu. Iskreno, ja se iznenadio, znači nisam nikad znao, uvijek sam znao za slavonski hrast, znao sam za sve ostale, ali da u Bugojnu ljudi prave bačve, tada sam prvi put saznao. I još kad sam im pitao, opet sam mislio da je to neka nova priča, oni su meni rekli pa mi pravimo već stotinama godina bačve. Ja kažem, nemoguće, nisam nikad čuo za vas. I onda su meni ispričali priču, znači da je njihovo tržište bilo isključivo Dalmacija, recimo taj dio Šibenika, najčešće su im bili kupci, i to je dosta dobro išlo dok su bile isključivo drvene bačve posude za vino. Međutim, dolaskom inoksa, dolaskom opet granica između država, znači ti obrti se ugasili u tom kraju, i tako da sam ja igrom slučaja upoznao jednog dvojicu koji meni naprave trenutno. Moje potrebe nisu velike, ja godišnje za mješćanem treba 3, 4 do 5 bačvica. I ja sam presretan kad meni to naprave, i tako da za sad nekako rješavam s njima taj problem. Ja sam djelomično znao, bio sam upoznat s tom pričom i upravo s tim sljubljivanjem bosanskog hrasta i hercegovačke žilavke, ali evo, stvarno drago mi je da su naši večerašnji gledalci čuli to, i svi oni koji će dalje gledati ovaj snimak na Facebooku i na YouTubeu, i da su oni upoznati sa tim, jer to nam govori zaista o svim bogatstvima koje naša zemlja ima i koliko smo mi igrali nekad iz ulogu koja nam je s pravom pripadala, a
na nama je, naša je dužnost da te uloge danas oživimo i da zaista dođemo na to mjesto koje mi zaslužujemo, dakle da smo jedni od proizvođači najkvalitetnijih vina u regionu, bez obzira što se radi o manjim količinama u odnosu na druge razvijene zemlje, ali zaista da su naši proizvodi vrhunski i da to je već bilo prepoznato prije i treba raditi na tome da se to prepozna i u budućnosti. Pogotovo kada ova situacija sa koronom kada prođe, kada počne se turizam vraćati u neku normalu, bitno je da naše vinarije igraju značajnu ulogu. A evo, vi ste već sami spomenuli da vi i izvozite i to je također vrlo pozitivno, znači možemo nekad reći da smo prepoznati u inostranstvu nego kod nas doma. Pa evo, kad smo ovo lijepo ispričali generalno o načinima proizvodnje vaših vina, da se sad vratimo, vi ćete vam večeras malo više reći o načinu proizvodnje i o samom mjesečaru kao etiketi, odnosno kao vinu od žilavke. Ja ga također imam večeras tu pored sebe i pored njegovog imena piše žilavka 100%. Dena, molim vas, nešto više recite o ovom vinu, kako ono nastaje, šta je sve potrebno za njega, kakvu ulogu mjesec igra i sve ono što mislite da bi trebalo reći. Da, evo, znači mjesečar je, ajmo reći, vino koje je nekako mene osvojilo, cijela ta tehnologija i ta priča o prirodnim vinima i organskim vinima i biodinamički. Sami početak je bio negdje 2006. godine kad sam igrao slučaj na jednom festivalu prirodnih i došao među te proizvođače i kušao vina. Iskreno, ja sam tada prvi put u životu čuo za riječ biodinamika, znači, a kamalo da sam znao išta o tome. I idući od štanda do štanda probao sam ta vina i onda sam vidio da to je sasvim drugi svijet. Znači, ja sam do tada proizvodio, kao što i većina u Hercegovini proizvodila, na konvencionalan način, hajmo reći nekako naivno, slušajući svakoga, radeći svašta. Jednostavno nisam imao svoj neki pravac. Međutim, od tada sve se promijenilo. Znači, cijelo moje razmišljanje o vinu je postalo sasvim na jedan drugi način. Do tada sam ja vino doživljavao kao neki proizvod koji ja proizvedem, prodam i završi priča. Međutim, od tada jednostavno sam nekako doživio da je to vino živo biće, znači da je to vinarstvo, da je to jedan vid umjetnosti na neki način, da možete svašta nešto raditi, da možete dobiti drugačije rezultate s drugačijim postupcima i ostale stvari. Poslije tog festivala odlučio sam da ja pokušam napraviti neko vino na taj način. I moj prvi mjesečar je bio godinu nakon toga, znači 2007. berba, gdje sam odradio jednu bačvu, čisto da vidim da li ima smisla, jer do tada niko nije sa žilavkom ništa pokušao na taj način. I vjerujte mi, znači, kad sam probao to vino, to je bilo, znači, apsolutno drugačije od bilo čega što sam do tada radio. Od tada radim svake godine, znači, ovo je već koja bi trebala biti 13. godina od kada je mjesečar na tržištu. Količine mjesečara su limitirane, jer sami taj fizički rad koji mi upotrebimo za nekih 4-5 bačvica od 200 litara, uzme nam više dana nego svo drugo vino koje nam uzme vremena u podrumu. Jer, znači, spomenuo sam bosanski hrast, imamo baču i mi donosimo cijelo grožđe do tih bačava. Inače, u drugim tehnologijama grožđe se melje na muljači, pa se presa, pa pumpe sipaju u baču i tu fermentira, međutim ovdje je sve preskočeno. Znači, nama za mjesečara, maltene, osim naših ruka, ne treba struja, ne treba nijedan stroj, samo nam treba bačva, grožđe i mi.
Znači, donijeli smo grožđe do bačve i skidamo bobicu po bobicu i ubacivamo u tu bačvu. I tu nam treba stvarno puno ljudi da napunimo te 4-5 bačvica i otprilike to traje 4 do 5 dana. Kad se bačvica napuni bobicama, znači vi imate same bobice kojim je sok. Sad, ako možete nekako zamisliti, znači da je svaka ta bobica mala bačvica. Znači, u njoj se nalazi neka mikro količina vina, kvasci se inače u prirodi nalaze na kožici bobice i sad kvasci nakon dan, dva počinju fermentaciju. Znači, taj grožđani sok prelazi fermentacijom u alkohol i vino. Ta fermentacija zove se alkoholna fermentacija i ona traje otprilike neki 15 do 20 dana. Znači, u bačvama nema apsolutno nikakve kontrole temperature, sve se odvija spontano. Nakon 15 dana, pošto je vino koje je već nastalo u tim bobicama puno rijeđe od onog soka na početku, ono lagano iscuri, što pritiskom samih bobica, što prirodni nekim putem iscuri iz tih bobica i tako da vi nakon 15-20 dana imate otprilike 50% tečnosti i 50% bobica koje su napola iscurile. Posle te fermentacije, znači dolazi jedna druga spontana fermentacija koja se zove malolaktička fermentacija. Malolaktička fermentacija je pretvaranje jabučne kiseline koja se nalazi u grožđu u mliječnu kiselinu, koja je opet ovo vino daje mu jednu mekoću, isto kao kad zagrizete jabuku, osjećate neku, da vam nešto malo zareže da je kiselije. Međutim, kad ta jabučna pređe u mliječnu, to je puno nježnije. Vi kad popijete to vino, ono sklizne kao mlijeko, otprilike. I nakon te fermentacije, znači do tada ništa ne diramo, onda počnemo miješati. Zašto miješamo? Zato što u ovom vinu mi ne dodajemo sumpor, koji je inače konzervans u vinima. Znači, jedan dio sumpora je došao iz vinograda, jedan dio se stvorio u fermentaciji i to je sav sumpor u ovom vinu koji postoji dok to vino nastaje. Miješamo po mješćevim mijenama. U prirodi jedan mjesec, jedan krug dok ovo napravi traje 29 dana. Prvi 14,5 dana je uzlazni mjesec, drugi 14,5 dana je silazni mjesec. Kad ide uzlazni mjesec od mladog prema punom, znači mi ne diramo bačve i ne miješamo. I mi smatramo da je mjesec taj vinar umjesto nas koji će svojom gravitacijom dizati te taloge u bačvu. Kad dođemo do punog mjeseca, znači onda počinje silazna putanja mjeseca i u tih 14,5 dana 2 puta, znači svako 7 dana promiješamo. S tim da samo otvorimo bačvu, imamo jedno drvce i to je 3 sekunde da se ono zavrti, samo se stvori vrklog, talozi se dignu i zatvorimo. Taj proces traje, otprilike naša ideja, kad sam tek počeo raditi to vino, bila je da proces traje 9 mjeseci. Neka moja ideja je bila da žena nosi dijete 9 mjeseci, pa vidi, to je možda neki period koji je idealan da se stvori neki novi život. I inzistirao sam na tim, međutim kasnije sam uvidio da ne mogu baš bukvalno sve to poistovjetiti sa čovjekom. Nekad mi treba i 10, nekad treba 12, tako da sam odustao od ideje da bude isključivo 9 mjeseci. Uglavnom, kad uđem u tu neku fazu, recimo od 6., 7., 8. mjeseca, to je malte ne svako drugi dan ja probam to vino i gledam kad je taj trenutak da to vino treba izaći iz bačve. Kad odlučimo da je to taj trenutak, znači taj zadnji mjesec ne miješamo, da vino se staloži prirodno, gravitacijski, donesemo boce ispod bačve, uzmemo gumeno crijevo i samo prirodnim putem napunimo te bačve. Kad dođemo do taloga, to prekinemo, zatvorimo boce i to je to. Pa ja bi još sad na kraju završio, sretni su oni koji kušaju to vino. Zaista razumijemo da su to vrlo male serije i količine i zaista ja sam ga probao, znam kako je jedno predivno, jedno iskustvo, upravo ste skroz drugačije iskustvo od konvencionalnih vina, u kojem ste vi ovo vino kompletno uradili
u sudjelovanju sa prirodom. Znam da kontrolu nad ovim procesima, da često puta prepuštamo nekim kemijskim elementima i dodacima, međutim u ovom procesu koji ste vi zaista slikovito opisali je priroda ta koja čini svoje, a vi ste samo stvorili uvjete da ona odradi to na sebi svojstven način, naravno uz pomoć mjesečara koji nam je mjeseca koji nam je neki kao sat koji pokazuje kad šta i naravno ta njegova gravitacija koja podiže i spušta bobice. Hvala vam na ovoj doista iscrpnoj prezentaciji. Ja osobno mogu samo da kažem da ću vrlo rado volontirati naredne godine da ubacujem bobice u bačvu, da me zapadne, da osiguram sebi koju bocu mjesečara i evo sad ostalo nam je i da popričamo o plavoj gredi, međutim to nećemo raditi vi i ja, nego ćemo zamoliti vašeg sina, kao što sam najavio, Paška, da nam se pridruži i da nam on kaže iz svog iskustva nešto više o plavoj gredi, kako je ona nastala, kako ste vi došli do nje i šta nam ona sve nudi u svom bukeu, u svojim ukusima, u svojim aromama, s čime ona ovako, s čime bi je on preporučio i evo, pa ćemo još popričati o nekim drugim stvarima. Sad, ako se slažete, da vam se zahvalim i da se nadam da ćemo se uskoro opet sresti uživo, bilo u Sarajevu, bilo kod vas u Čitluku, bilo negdje, bilo kojoj drugoj vinskoj radionici. Može, hvala vama. Evo ja ću vas još jednom sve pozdraviti, i vas u Balkantini i sve gledatelje koji nas sad gledaju. A evo Pašku ću zamoliti da sjedne na moje mjesto pa da on nastavi. Doviđenja. Doviđenja. Pozdrav. Paško, dobro večer. Dobro večer. Baš mi je drago što, evo, pored i uživo, nekad kad smo se vidjeli imamo priliku i ovako da razgovaramo, a naravno naše gledateljke i gledalci imaju priliku da se upoznaju s vama večeras. I šta ste nam pripremili za večeras? O čemu se radi? O čemu je reč kad kažemo plava greda? Što je to? Plava greda, znači to je crveno vino, to je znači 100% blatina, vino koje odležava u barik bačvama od 18 do 24 mjeseca. Koristimo isključivo 4 različita hrasta, to su američki, mađarski, slavonski i bosanski hrast. Znači otprilike 25% u svakom hrastu, nakon toga sljubljivanje ide u inoksu nekih 24 sata i nakon toga boca. Dobro, šta mi možemo prepoznati kada kušamo plavu grijedu? Šta nam ona donosi? Koje nam to ona arome donosi? Kako ste vi izvukli, ja da kažem, znamo koliko stotina spojeva vino ima u sebi, ali šta to baš ima u plavoj grijedi? Pa osjetimo miris crnih višanja, šljive i tako tih nekih crvenih voćnih aroma. Dobro. S kojih položaja nam u stvari dolazi, gdje znamo da imate vi nešto svojih vinograda, nešto od kooperanata, a blatina odakle, gdje se nalaze vinogradi sa blatinom? Da li je to sve u okolini Čitluka ili još negdje drugo? Okolini Čitluka zovemo je plava greda isključivo zato što je iza tog vinograda brdo greda, po tome je dobila naziv plava greda. Eto vidite, to je stvarno nešto autentično što se ne može
usporediti ni s nekim drugim položajima i ovo što je gospodin Josip rekao, mi moramo biti autentični, zato ako se mi natječemo sa nekim sortama koje su kudikamo razvijenije u nekim drugim zemljama, ne znam, poput Chardonnaya i Caberneta, Merloa i tako, mi bi definitivno izgubili tu bitku, ali kad mi na tržište izađemo sa našim autotonim sortama i donesemo taj jedan dašak autentičnosti, stvarno lokalnih vina kao što je Plava greda, evo to je onda nešto gdje nas niko ne može nadmašiti. A šta kažu drugi koji su kušali ova vina? Ja znam da se vi bavite sa prezentacijama vina, da kod vas dolaze turisti, vi ste u neposrednoj blizini Međugorja, također ste na nekom putu od Mostara prema, na jednom od puteva od Mostara prema moru, pa imate puno gostiju. Šta vam kažu? Odakle su oni? Obično gosti dolaze, to su obilaze Stari most, Kravice, Počitelj i tako ta neka destinacija, turističke destinacije. Gosti su 50% Amerikanci, a 50% ostali. To su male grupe do nekih maksimalno 15 osoba i idemo, znači kada dođu, prvo je obilazak podruma, malo ispričamo o procesu proizvodnje vina i nakon toga se vratimo u kušaonu, tu malo kušamo vina, to otprilike traje sat do sat i pol. I moram još nešto primijetiti, vi ne samo da ih tu nudite vašim vinima, nego tu ima šta i da se, ono što mi kažemo, volimo reći na čačkalcu, a i da se umoči. Je li tako? Tu imamo, tako je naravno, tu imamo, lokalna je hrana, tu znači dajemo im pršut, mladi ovčji sir i tvrdi kravlji sir. Malo maslinovog ulja i to bi bilo to. Da, to je jako bitno. Znači od vaših susjeda, mislim susjeda ili iz vašeg regiona, ovi koji proizvode sireve, masnovo ulje, pršut, dakle vi im omogućujete da njihove proizvode kušaju oni koji kušaju vaša vina. To je zaista jedan dobar pristup, zar ne? Tako je, da. Kada kušaju, to obično pitaju gdje mogu kupiti, pa im preporučimo prijatelje, kolege koji to proizvode, tako da jedno veže drugo. Naravno, pa upravo to je taj poenta toga je da mi ovdje ne možemo doista živjeti jedni bez drugih i da jednostavno kad najbolji način da zajednički idemo, da se zajednički prezentiramo, jer tako ćemo uspjeti da postignemo i više da obuhvatimo i više tržišta i da bolje budemo prepoznati, dakle, sa onim što doista mi ovdje imamo, s našom pameću prije svega, a onda sa svim ovim proizvodima koje mi imamo i koje proizvodimo. I evo, možda sad se nekako i lagano približavamo kraju. Gospodin Josip je spomenuo da vi izvozite vaša vina. A možete nam malo reći, pored ovoga, pored mogućnosti da kod vas ljudi dođu i kušaju vina, naravno i kupi, gdje se još vaša vina mogu naći? Da li postoji neki način da se naruči od vas ili gdje se mogu kupiti u Bosni i Hercegovini i u regionu? Kada govorimo konkretno o turistima, znači 50% su Amerikanci, kako izvozimo Ameriku, tako da je njima to jako dobra reklama i za nas i za njih. Oni obično probaju vina kod nas, vide proces proizvodnje i sve, i vina nastavljaju kupovati u svojim zemljama.
Kad se govorimo o našoj, dosta izvozimo znači za Srbiju i za Hrvatsku. Trenutno smo od nekih prije pola godine počeli izvoziti za Francusku, tako da izvoz nam je ok. Izvoz nam dosta dobro pomogne u prodaji vina. Ja znam da ste se uspjeli probiti nedavno na zahtjevno tržište Srbije. Gdje se to desilo? Gdje se vaša vina točno? Imamo znači, u Srbiji i u Beogradu, nismo, kako nam je se otvorila Amerika i Francuska, nismo dosta izvozili za ostala tržišta, tako da smo od neki dan počeli izvoziti za Srbiju. Evo, rezultati su jako dobri, imamo jako dobra iskustva od koji kupuju ovi prodavači, jako dobro na dobra mjesta nude ta vina, tako da mi smo zadovoljni. Trenutno male su količine, ali za početak će biti ok. I dobro, i sad da još se vratimo na Bosnu i Hercegovinu, možete nam reći neke od mjesta koje vam ovako iz prve ruke padnu na pamet, gdje se mogu kupiti i gdje se serviraju vaša vina, u kojim možda restoranima možete? Restoranima, kad govorimo o restoranima, restoran Kibe, 4 sobe gospođe Safije, za trgovine imamo Šamon Shop, tu su sva naša vina po prihvatljivim cijenama. Dobro, to je naravno u Sarajevu i ima vas i u Balkantini. Da, naravno. Pa da, i u Balkantini. A evo, siguran sam da ukoliko netko od naših večerašnjih i budućih gledatelja i gledateljki bude želio da više sazna o ovim detaljima gdje se prodajete ili kako da od vas direktno naruči, to može učiniti putem kontakata koji su na vašim stranicama, na društvenim mrežama, na web stranici. Dakle, siguran sam da vas može i tako, mogu vas zainteresirani i tako. Može, naravno. Na taj način vi ćete im onda sigurno moći dati informacije o tome gdje kupiti i druge detalje vezano i za druga vaša vina, znači ne samo za ova dva, je li tako? Tako je. Eto, lijepo. Dobro, da vidimo sad, imamo ovdje komentare naših večerašnjih gledatelja i gledateljki koji uglavnom samo hvale vaša vina, da su vrh, da su super, izgleda da ste vi prilično poznati i da evo, niste ostavili prostora da vam nekih nepoznanica ljudi vas prepoznaju, već i znaju sve o vama i samo konstatiraju da su vam vrhunska vina. Hvala, hvala. Dakle, to nije sigurno slučajno, to je zato što ste vi to doista zaslužili kvalitetom i posvećenosti vašim vinima, jer da nemate ljubavi, da nemate pažnje, ne bi to bilo moguće. Evo, iz režije mi javljaju da je to za večeras, prilike da smo već došli do nekog termina kad polako privodimo kraju ovu vinsku radionicu. Ja vam se još jednom želim zahvaliti i sam osobno želim pohvaliti sve vas i želim istaknuti iskustvo koje smo mi kao obitelj, kad smo bili kod vas, koje smo imali, zaista smo bili ugošćeni i dobili smo puno informacija, kušali smo puno toga i želim preporučiti svim koji nas gledaju da dođu, da vas posjete, a evo imamo samo još pozdrav od naše drage Ljilje Miličević, koja je tu nedaleko od vas, kažem nedaleko
negdje kod Čapljine, koja nas pozdravlja i znam da njena masnova ulja su također negdje tu bliska sa vama i eto, ne znam, s tim bi završio sa pozdravom od Vilje Miličević, tu bi završio našu večerašnju radionicu. Još jednom vam se zahvalio u nadi da ćemo se sresti uskoro uživo, bilo u Sarajevu, Balkantini ili kod vas. Hvala još jednom, hvala Samire vama, tako da, hvala. Ništa, doviđenja, lijep pozdrav svim našim gledateljima i gledalcima.